Öttürüp koy işini. Aksakal bir ele minut aksakal. Lan ne oldu çayla? Aksakal bir ele minut. Üç ele sıra verim. Üç ele sıra verim. Birinci de... Ne oldu şimdi? Koy çayla. Üç ele sıra verim. Hayır, Aksakal. Üç ele sıra. Cağıcılık isminde birinci de. Rahmadım. Cağıcılık isminde. Ne kavarçılar ne göçöyde kalgasın abi. Arkasına saygılar öyle. Çok emin siz... Koy boyuna zorlukta öyle. Yem ayıldan gelin. Apgel çıktı yine. Apgeliniz. Apgelim. Git. Aksakal. Koy otursanız. Otursun. Bunday tuttursanız aksakal. Üç ele sıra verim. Üç ele. Birinci sıram. Ya. Жаңы қандай тостыңыздар? Toskon jokmun. Ayım nege? Uğuktap kalsam ertemden gördüm gelip kalıptır. Bunday... İşte ayılda canlı yıl tost boymuş biz saat. Biz o saat bir 7-8 tane mal zaldı saylap caylap koyup alan uğuktaymış. Так. Ayaz ata binemde kol alışı uçuraş aldınız mı? Ayaz ata binem. Kaysınısı bilen? Ayaz ata degen büröyle olup da büröyle. Yok. Büröyle olup. Ötkönde televizordan görüp kaldım. Caman köp жүрдü o. Ayaz sakal. Ağuy'dan çıkıp bu meriyasından çıkıp Ağuy'dan gidip ne mit piket kılıştı o. Çok aksakal. Bu Ayaz atalarda mekeni Kırgızstan dep atavadı mı? Atadı. Tabii akadımca. Oşonday. Oynadım atan görüm. Ne öyle olup gitti? Bu Ayaz atalarga gezek jetti miting boyunca. Bularga bile böyle oldu dedim. Тура эмес ойлоп алыпсыз да. Анын үстүнө бизде шаарда ошондой шаң менен тозот да. Даң, дуң, тарсылдактар атылып дегендей. Сиздерде атылдыбы ошо айылда? Bizde atmayız bizde. Ayılda? Ya lan 5-10 minut oşan attıram dep ayılda maldın bağırın bana saldıralım. Так. Şöverttiler bizde bolmaydı atkanға. Sizlerde oşonday tarsıldap. Жаңıcılga katı dağırdık. Sizler şu menimçe жаңıcılga tarsıldatı canardı. Buna bu spor sarayın tüyünen attırganılar caman katı çıktı da de. Anı ne verem gör kaptır. Uşunday satıp verdim caman kıylamadı bu işini. Тамаша көйөмө окшойсуз аксакал. Эми мунагы ушул жыл кандай болду деп ойлойсуз? Kaysın canım? Мына өтүп кеткен жылыбыз кандай жыл болду деп бир баа берип кетсеңиз. Anı koy hele lan. Anı kanday yıl bolğanın deputatlardan sonra, artistlerden sonra, siyasatçılardan sonra. Аксакал. Ушуга жооп берип коюңуз. Акыркы суроо аксакал. Кандай жыл болду ушуга бир айылдан келген аксакал катары бир ушул эле суроо. Ayta almayın. Айтып койсоңуз эми аксакал. Айтып койсоңуз. Эки эле ооз сөз аксакал. Her kanday oldu. Haydi tutmayın, siyasatçılardan sorarsın, yaylalayın. Şu ayıldan gelgen kişinin ağzından jakşı söz çıkalım. Аксакал. Эки эле ооз сөз. Жакшынакай кылып бир аксакалга келсем айылдан келипсиз. Сиздин Apgel, apgel çevir. Шашпай отуруп айтып берсеңиз да болот. Gel. Келиңиз. Otur munda. Özün de otur. Жазып турабыз биз. Ne, jas bolmasın. Так. Jas. Жаз. Кандай жыл болду? Эсте калаар жерлерин айтсаңыз. Ölsem de unutmayayım. En sonuncu yıl oldu. Абдан жакшы. Jas. Эң сонун жыл болду. Так. Intımaktın yılı oldu. Туура. Bluetooth'ka arabayla kucaktaşıp alıp övüşüp attık. Аха. Jas. Жазып атабыз. Arzançılıktın yılı oldu. Аха. Nan, çay, kant, may, beker oldu. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Visa карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Айылдарда бекер болду ба? Beker oldu, haber battı şimdi. Дагы аксакал. 40 somduk benzin 1 som oldu depeceğiz. Так. Айта бериңиз. Şaylalar taza oldu de. Таза. Так. Айта бериңиz. Мен жетишем. Dağı kanday oldu, ar kanday oldu de. Так. Dimele ukmuş bolup attık de.
Мындайгыча айтканда, иши кылып, эл дарбыса эшек кошо дарбыйт дегенде эле болду. Мен ошентип айттым мисалы. Ал как раз силерге туура келип атат. Кандайча? Саясатчылар дарбыды. Так. Аларды көрүп журналисттер силер дарбыдыңар. Аха. Өзүңөр эле дарбый бербей, эл дарбыды. Дарбыттыңар. Эл дарбыганда площадь дарбыды. Площадь дарбыды. Площадь дарбыды. Так. Площадь дарбыганда ак үй дарбыды. Ах, дарбыды. Так. Ак үй дарбыганда ичиндегилер ээлирип кетти. Ошо менен таппай калды. Аксакал. Кандай таппай каласыз? Эми качкандар качып кетти. Зато бу жерде сиз калдыңыз, мен калдым. Сүйлөшө бербейли. Баягылар кеткенден кийин как раз бу жерде сен мен дөөдүрөп калдык. Жо, ошону айтып атпаймынбы? Сүйлөшө берсек. Абдан сонунчул болду атпайм. Ушундай бу жерде ушундай болдук. Министрлерди зек кылдык. Аха. Зектерди министр кылдык. Так. Болобу? Болот. Аксакал айта бериңиз, айтты. Эми мындай ачууланбай эле айтсаңыз, ачууланбай эле. Биз мындай кылып атабыз да, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мындай биригели деп атабыз да, биригели деп. Бириктиңер. Бириги. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Муну шайлоодо жаман көп айттыңар го. Бети жок. Биригели. Бир жакадан баш чыгаралы. Bir jengden kol çıkaralı. Gerek bolsa bağırımız çoğulup bir ıştan giyeli dediler bu. Ayta veriniz Aksakal. Oşentip gelip alıp gayra bir yakta ırkıraşmadınlar mı? Birbirlerine ırkıraşmadınlar mı? Gördüm. Aha. Gelgende ötkende koalisiya tüzöv istep atkanda gördüm televizyondan. Tak. Biz tokol bolboymuz. Aha. Biz bayviçe bolobuz der. Kırgızstan söz var. Oynap söylesem de oylap söyledim. Tak. Biz tokol bolboymuz, bayviçe bolobuz dep atıp tokolamaz oynaştık kazanamay kaldık o. Жақшекен. Жақшекен Ақсақал. Tokol degen jakşı. Tokol nikeli balat. Balalı çakalı balat. Так. Эми азыр Ақсақал, бизде Кыргызстанда демократия. Ya, Ар ким өз каалаганына түз айтканга укуктуу. Ya vurdum olsa demokratiyanı. Так. Demokratiyanın uşuğu Ушул жөнүндө кичине, демократия жөнүндө кичине. faydası yok. Tulpardan sütün bergen uy jakşı bol. Olsa demokratiyanın aylan uşunday bolup atabız. Bir de medesele el aytat, el bilsin, el desin. El köp nerse aytat. Aha. Birö görüp aytat, birö görmey aytat. Так. Birö bilip aytat, bilmey aytat. Так. Ötkende Topçubek Turgunali'yip geçsin dep 100 kişi cületele. İşten alıp koysa ertesi 100 kişi cület gelsin dep. Kimisi neredeydi? Narkını selbice, berkini selbi. Жақшы. Oşan için aytkan Kırgız. Bastıral bakan, jol buzat, başkaral bakan, el buzat bol. Болды Ақсақал, болды. Эми ачуулуунун астынан чыкпа деген бир жакшы сөз бар. Açuğunun da tatlısı var, tatlının da açuğusu var. Коюңузчу Ақсақал. Араба менен коёнго жетиптир дейт. Как раз Ya, быйыл мына aylanay, коён жылы. Көч бара оңолот да Ақсақал эми. Hem göçüyle cüle veririz. Bir şey konumuz böyle. Şu cük tartırmalı bile, şu bir ton aylanı bile, ayda böyle cüle veremiş be. Hep konuşta olmat mı bir aylanı? Конушта, так. Konuşta da böyle cazbatan mıyız? Eski jurttun barkın canlı jurtқа barganda görüyorsun deyt. Эми Ақсақал мындай айтсак жакпаса, тигиндей айтсак жакпаса, бул мамлекетибизди ким оңдойт деп ойлойсуз? Oh, otur, ap gel. Так, мен ушундай туруп эле жазам, туруп эле. Mına kep o şehirde. Мына ким оңдойт деп ойлойсуз? Мына мисалы, Şu menin oyumda Aha.
Екеле киши бар да оңдой турган. Так. Чын. Кимдер айтып койсоңуз. Менимче Акаев тап келип президент кылыш керек, Бакиев тап келип премьер-министр кылыш керек. Башка киши көрбөй атам мен. Неге дебейсиңби? Эмнеге? Себеби элден журттан безип качып жүргөн кандай экенин экөөнөн башка кыргыз билбейт. Бир деп тур. Бир. Экинчиден biz 200'lü siyasatçılardan ayılan tak uşul günge tuş geldik. Ha Kırgız'da 200'lü siyasatçılar kim ekenin eko ayamayacakşı biletler tak. Ой, ошондой кантип болсун эме. Bolat. Ой, жаңы эле экөөнтен кубалап эмеле болдук. Oy eşteki olboy. Bolat. Kırgız'da söz var. Atan öldürgende apan aldı dedi. Bolat. Bolat. Oy ökönü ap geliş gerek dağı. Ökönü iki kresloga oturmuş gerek dağı. Mandaylarına Beknazarov bilen Şerniyazov'un suretini yilip koyuş gerek. Çiley. Caman işteydi o şonda şey. Ökönün suretin karav alışıp şunda kıcırdanıp atım işleşe değil mi? Ey Аксакал, ошондой кантип болсун эме Аксакал. Ey Аксакал, баарын эле мындай андайды токтотуп эле бир кичине бир оңолбойлу эми. Оңололу. Оңололу, эл катары байкерчиликте бир жакшынакай болуп жашабайлы эми. Ey. Токтотпойлу ушуну. Böyle sözüm jakşı eкен atan göre. Oңололу. Оңололу. Bayıl, men de şonda öyle adam. Kırgız'da jakşı söz var. Hey, kıskan kişi bay bolat dep koy. Kısalı, hey. Kısalı. Sen de kız. Boronçuda kızsın. Tınarda kızsın. Ağuyumda kızsın. Göguyumda kızsın. Mına men de kısayım mına. Mına kıstım ben mına. Hey moyan siler de kız kılacağım. Kısalı şey mına. Ne mına bu şimdi basıp şuraya içim mına. Şunda bolamışsın da ya. Çoğum Аксакал ай, ушинтип сиз ушинтип эле басып жүргөндө оңолобузбу? Oğulağız. Кантип оңолобуз да ошо? Oy oğulağız. Biz kaçan oğulağız. Biz degen tündük düştük degen ildetten kutulganda gana oğulağız. Во, ушуну жазыш керек. Biz kaçan oğulağız. Так. Atandım mekeni mi? Apandım mekeni mi? Ayköl el mi? Kayran el mi? Bütün Kırgızstan mı? Cırtık Kırgızstan mı? Ata jurtun bu, kayın jurtun bu. Так. Bir müştümga birikken de gana oğulağız. Biz kaçan oğulağız. Biz sağok soğan uşakçılar toktağında oğulağız. Özüңдү ойлоп эзилдим, өмүргө шерик сезилдим. Байкоосуз жерден мен сени тарынтып алдым кечиргин. Тарынтып алдым кечиргин. Байкоосуз жерден мен сени тарынтып алдым кечиргин. Тарынтып алдым кечиргин. Үркөрдөй чыккан топтошуп баспадык неге окшошуп. Өтөрбүз сен
шат күлкүм